Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ru ban sekolah number kendai nyo saw san riu pranot. Lani kendai pran riu laisan, ar riu be kendai pra. Ka-result jong secondary school living certificate but higher secondary school living certificate. Bala penbana daga Meghalaya Board of School Education haka arpun ruturik jumang arjar apulai. Kalawan ra uso bathiang Rilum Jaiñtia haka baki dan hadu Ngut ki khana nagi santali ki school ki balayo Rung haka thup jong top 20 jong result secondary school living certificate but top 10 jong higher secondary school living certificate. Haka SSLC ki school ki papaw ki long North Liberty Higher Secondary School kabala say Ngut ki khana. Ka QC Springside English Secondary School, ka KGP Sinat Mingi Higher Secondary School, but ka Little Star Secondary School, Larambay East Jaiñtia Hills District, Kibalasay Mariway. Ka Adventist Higher Secondary School, Thalasken, Kalasay ya ka Larissa Lamin, ka Bawan Ningkong, haka Top 10, jong HSSLC Arts. Naka School Liberty Higher Secondary School, Jowai, ki Kentop ya ka Risa E. Christine Suting, Kabalawan haka kerdan bakhatway Mendelssohn M. Langstang haka kerdan bakhatsao bat Karila Naika Sari kabalawan haka kerdan Arpho ka QC Springside English Secondary School Jowai kalasay kasani kawan Chalam haka kerdan bakhatlai katba ka Little Star Secondary School Larambay East Jaiñtia Hills District kalasay ka Emika S. Dhar haka kerdan ka bakhatnyaw ka KGP Sinat Mingi Higher Secondary School pan kalasay Dalami Downi Rambay Ubalawan haka kedan Arpho jong ketup top 20. Man expect yo taba kamu man kama yo kantu ma pas dan man dayo tutut na ta man punya ke perlak nga tadang tip ata oh sao ko man nangkong ko ko blay wad am lang nga derap nga upo hado hiwi te hikaya le da yarap ki nga man am ting kedi kam tuma man kedi man am doubt sa kam tu te yarap ki nga like they're always there te wagi kabay le we am lang bay mga man da chamching kam tu for exam man nasnya te yama kam tu pentingan amat pentingan ko nga am lang ba ko nga te may yung masam perlak saja. It's beyond my expectation te sya dahun stang tanado stang snem di kam tu krea ketik kam tu dia kumaman school kam tu te for exam man rap krea bon kentama for man school kam tu dem bon kenta sini kam tu te for exam man so kenta I think the reason I took arts was mainly because I was not interested in science or like either commerce. My mind have always been in arts. It's like I think it's for me. Arts, science or commerce. I don't think it's my cup of tea. So yeah, arts, and it's what I've always wanted. So that's the main reason why I chose arts. To everyone out there, my juniors, I will always say work hard for your goals. Even if you face many hardships through your journey, never give up and always pray. Keep God first. In your whatever you're doing, know that He'll always be there with you and always thank Him for all your achievements. As long as you work hard, you'll always bear the fruit of your hard work. We were so grateful to see the results. I know that in a school it is a teamwork, and I would like to thank the parents of Larissa, and I would like to thank the headmistress and all the teachers who are working so hard to get these good results. And I thank God, and I thank all the wonderful students and teachers who help us to get these wonderful results. This is the first time that we are on the top like this. We have been top in different subjects, but on the top list
this is the first time that the school is getting like this. Larissa Lamin, she worked so hard. Even from the high school time, she did well, but she was not on the top. But then she used to get letters, even in SSLC, in different subjects. And she works very hard. She never missed the classes, and she never missed the homework. Whenever we give something to check, to write and check, she will always be the first one to submit. And I would say that God is good to her parents, and God is good to our school and to all of us, that she could reach this level. And she tried hard, even from the time she was elementary and even high school. She was always in our school, and then she always get good grades, and because she worked so hard. Ya, tinggal do koi kat sini dengan thong. Jadi yang lindai ki hayu masam ki udah cani nga. Kina hikai le kamjo ki udah dirap dengan kat ini mah ki udah pelupor. Wai kamjo le ki lok ah, ki lok le irap ki. Hayu itu ini wai lok temu tu sekolah. Dan senyau wayu ini na senyau overwhelm hama. Senyau dap bisa kata. Senyau pun dia. Kamu tu rekod san getah kamu tu harus san getah tam. Mereka tiap setiap sedang rekod kamu tu san student. Kamu tu dalam dunia je akan tam sistem. Tegi wah iwan hai jenis. Kamu tu sah. Kami gambar suara limit untuk gambar David tembiu kan net trong dan gambar senai itu tidak smart so ini kami irap kami hujung ki kam jungat mah kam jung sam kata ki kam lanjut kelas lah ya ini gambar sanksi yang pursue medical one dikena kamu yang motivate mah, betul wah kamu ini kerekon kuabes betul yo kerekon daily, betul yo kerekon Rung kemudian cisin kerek, tamu kerek tak tanaman kesenisan. Kemarin mah kong iyo belai, wah dia itu ko dalam ini top 20, teo ada ibu kamu sekolah bawa kami lalu master kena ke udah enam cukup udah cisnam kalau kau udah yang sekolah bawa kami kamu jual udah yang bawa kaya sen jual ni kerja ni pura yang kamu sih cukup tahu untuk dari penbori di Monyongki keren ada Monyongki la chong di dua kenta le biang ni jadi di penbori di pa man sei so penboran hi lam di jumut di ki wa krepan lam jumut di krepan bon si mo yo dalam bon si jong i krekot on daman kena wa minut cha ya hadu atera tewo por kuno dan kian man wa kure kamu kure man gesni kaja Once you exam like you skin MU kiamo dan tak usah ada emite kejak pelang lagi dan mentok kaya cisi kaya mana kaya iman nasi dan ada dia dan ni dia so kalau kau exam dan dia so revise itu. Bulan, jadi kalau tu ini kadang betul kekuru skor kejimburan ni skor itu KJP skor no. Tekam tamu kon yang ngalah kejimburan ni skor. Teringu utrai, kamu ni lah umbek dah penyu dah lang try dia kat tu pimpan ada le ukra de meya bo brai bisa mandi itu tuan na meya bo brai te di berku yo na ko brai te ka jimbo
Pong ucap ini ke skor KJP Senat Mingi Higher Secondary School Juai. Tanpa kita siang do pro do kata-kata ya blai dan rak. Ikan ke skor je ini bermoto going to God be the glory. Hari ni ke senam nak do ke science, do ke commerce mesti bah 4 marks ya ke top 10. Dan mereka wanda near yo IC ya ke arts do ke SSLC with 100% result. Tanpa uji siapa pun go pro kata-kata. Ia kubelai ni bentai yang kena hikai ki udah ayap. Ya hikai yang kena kena. Bahaju pun le tanpa uji siapa. Ia kubelai yang ki kena ini bentai yang kena ayap ki. Ni bah dok ki nak hikai le cewan mah ui onwa. Ada ki kena ambil ki pre ambil ki ayap tu nak ko Dan ni resi kan dia ikut usah bang cucu kamu jo yo ini kini senam ku dap kamu jo yo biar kata na do senam kendi bahasan ter yo ini di top 10 di top 20 kena berusia ni ni lah dia yang sio wi kena dalam ni daun ni lambai dia ika top 20 ha SSLC pempau ku siao ia ku play yo ia ku cekrak strong ni kena to iman kesenam jo i the best student of the year. Last year, Ausnam Arja Arpoar, Advanced Christmas Celebration yang that award you kamu best student. Adon ni kesini nang penyu atau that he's still the best. Nang yo wan rakyat ni ka jingjob ni bentai yang ka lede yang ni bentai yang yung besen baik pa ni bentai yang ka cunong ka thau ka dorbar sang kimsi yang go emu ni bentai yang skor. Siapa pun pau kecing siapa nguk yo blai. Ko yêu hi kau ni kena yo hi kai. Ko yo pun wandur kata kedua ko yo kena borong dah. Yo blai. Ta ni bentai yang gibai gipar yang oleh siapa yang duduk kata-kata macam ni aki. Ko bi gi hi yo hi kai yo kon yang ki. Tam ju dah kibituan. Yang em cibon ni kibituan ko em yo siap pertut harga top 20. Andrai ki percentage yang kita very high percentage kan ki distinction go pair. Penar ya ke arts kamjuk dah ke ni ke SSLC. Itu ipor lah kita ikut dap ke science ke commerce lah. Tapi apa ke siamu ik baik kita kiwa chania i kan skor kiwan go bon sim to bon ki kena nong pendong bon bagi kiwan ini. Por dang wan ki man ki satu pi mau wan ki skor nong pendong ni. Nang em bah ke seja yang kiwo wo ya adapt ko kini ka environment ko em hagani ke cunong jua ke Andrei suki dengan jikret stom yang principal dengan jikret stom yang ki perano hikai de ye pemandor kini kena de em nak diong ki go wan de kita tuition ni ba ini to mission school de em ki por go ha ki diang gam kita kena ba wa mandawan ki pli ni kita go jangai chewon be ni mo ki itu dah create di section yo uthap chibon teman wan ge ni sa sup wa de ye ki pun po chidok ga kerdan second division ke high second division ni wa chidok ke first division rengkat ke distinction ini warak atau kejirap yang belah ni yo ruti wan ni sekamat le ki bagi pa ki wa ni ki chnong ki tha go phe na po asnong juai na po ki wi ton ki nong pendong le unang penyo chocho ki ke jingmaya yang ki ke skor unang penyo chocho ki ke jingchania yang ki ni kai ko full experience I gina kai ni to tua bon ni to tua experience ki 10 years above the experience ng gina kai penman gale wa hirap I kena hewa le bahagi the sakubi wan ko sa comment to wa mo usnam I em ki jinku haki infrastructure ni ki wan ko ki kam go skor hirap yo nang pun bahar chong I ki kai tu snam than I jan haga science department sudah ni move nak cerita ke building go thame rangkat bagi smart class boleh ye smart classroom tu the unity rangkat berkata ulang ye cucu ulah bah ulang ye cucu produce ya kita kena skor kiwa wan rak sekali ke buram ya ke bayo pa wan rak sekali ke buram ya ke skor wan rak ke buram ya ke imlang salang wan rak le ke buram lo kena buram ki ya belah kena yang kena benar kena Jaiñtia yang ini tak gotong mereka kam dan hiu kamu mau lagi kamu pun wandur lagi
lang yang ada di cincang. Aku boleh lihat bentar yang kuih tuan di sekolah. Mau sekolah nak dibukti, sekolah QC sekolah sahid. Kuih tuan di sekolah nampak kita Jaiñtia yang kita bermi, kita resort, kita bahas. Aku boleh ni bentar yang principal, bentar yang sekolah yang kita kai warok. Aku boleh bilang warok kita sekolah kita nak kai yang ni bentar yang cincang lang yang kini kita resort yang kini snap. Ta iu yang anda orang di teran hi kemoto yang bersyukur yang to God be the glory burung waro coblai kublai sibun cincang Inokang sharp invo la yo blai klem jika ku yo pa chim de tong yang wa aran yo principal benai kai ro ay school the len ki baik pa wali dan dok den le thok ya mudok ba yo sa ba che kami dok kan dok dang kian lo ha dok dang ku cantik kan kena cuma ku saya ku minat ini kan lebih kampai waktu insen hewan kan bertanya kuat jelas konsen orang ada kuat tanggal sekarang kita untuk kelas 7 kelas 8 nah kampai untuk insen dah kuat berlaku sama mengumumkan dari mana kuat tadi kelas 10 kuat ayat kuat cuma bertanya match kalau ni ke semester mesin yang ai dik yang kita nak sekolah je tu yo resort lah kelas tamu kana dan orang kian dan ni tak kunti bahwa ni kong hari jin yang ka mulai ro ni tak ada tunjuk jadi ni sok pada kelas tamu lu di ni Jepang memang ni sekarang memang kelas tamu cocok yo tu sok hari jin yang ka kita cuma mandi kamu sport Troy buat teman ikan sport kan untuk menengahi ikon lagi mensanjur tapi kan ini pasti imam man boring ya entah kami kena man pasti man boring kan dari perempuan lagi mana pasti ini perempuan kadro tekan teman ditambah sport kan kuat Troy pun buat dia sok terlebih orang ini istiwa yang soal karena mandor itu pun dulu itu saya ban kecan kamuไปภาษาตัวนี้คือที่จงอีเอาสินค้าเลยครับการต่อไปหาดูให้ลายให้วันแต่กำไม่พอก็ท่านก็ทางไงครับได้ยอมพี่เจเองเส้นว่าไปวันของบ้านฝ่ายของพี่ผมยังไม่ได้ในภายพอก็ผมก็ถึงกันคำตั้งพอมันตัวนี้แค่ก็ดองไม่เยอะแบบpembiang itu di Islam ini memang kena tua bocil ukiat orang kan tua import sekat. When some you are smelling you were pengkemen pai ikam sekolah lah, ingat mana, yo ikam ni yo ikut yo tu so, boleh kerja citom. Tahu ini untuk hendak kerja citom tu kamu begini hikai yo man they are very dedicated bahaya kamu kisah ni dewan tadi kena one especially kamu kini kena mana dok nak kelas kian tapi nyobai ketika responsibility yang kan watip kau ketika responsibility yang kan she always stood first employer second before naik udah school kena we compete mau kah ya lelang kini aku cek lah tekan duduk di bawah tapi nyobai kau buat kau terasa and then we was masuk to sani wah orang tahu wah dukat dia academically dah wah duan rak bagi kenal middle school kan duan rak bagi kenal middle school what alien draw na the 1% middle school chadu sa national level the like sa Delhi 1% school at state level not she stood first ne the second state level dah. Why? But in which year was it, Sani? 2017. 2017 live presently was put on the program. Dan duduk dalam kian live score kan ini? Duduk kelas ya? Duduk kelas 1 sedang ini. Duduk dalam kian ni, kada orang kampung ni. First thing, kada iha school ni, man pinoy ko man dedicated party.
they really work hard. But the teachers, they know their responsibility. They know what to do with the students. They know how to inspire the student. The what responsibility though. You cannot come down with any gas of tool responsibility. They might create stop doing any kind of memsa. The bottom of tool and the Naganelian guy they come down with all late on the set. And I don't like him because she's very good in studies. Julu Auri and she secured the marks like very high marks. No, the duality what happening matric lab we expect her. Nga semen he the expect her that should be the way positions merit less. Tama memang orang yaki, memang orang yita. Tama memang apa yang great storm susuga. Jadi kamu duality na itu, kamu mantap deh sih. So orang kerja kayak orang here kamu tadi English ya, and then social ne. Kita kerja mereka kadang duality itu kusuk pasal rap sakmat. Nah, expect yang common yang hard work yang di performance di school duduk di snap di macam dalam duality. Dan ini katalah dia itu lah dengan nama burung dia kacwa semen ni dia ikut hari hasil ni bagi pa ni dia ke school dan masa ini mana ibu hakli tu tak ini school cukup penalian baik kerana bukan mereka jemduai itu ni pasal tu itu kalau tinggal yang kaya macam orang belai jadi mana mandi dia dulu yang ini nanti menjual je sah. The program di morning assembly yang ki program itu jo the program yang kena apply kan assembly import jo even the thoughts of the day jo ora dan ni to win kita ko hakmat mai dia ko de jo ko ha school ke program every now and then jo put ika the thoughts of the day you share with the beautiful thoughts ji win ki kena sa te jo le and then begitu doa. She always lead the student in prayer also. I expect very hope. Tam really sure mah. Tam point tam. Gila very doa ngobrol. Dia yotis. Bagaimana kamu berkreat? Dan duduk sedang senam ni, berkreat kot baik man kesini. Tam manda jen exam dia tak penjur sih. Kat tu dah yoltilah science stream. Doctor. Tuition dia yang mat sini tang sekolah dia irap berat jad tang some irap short lunch. Average 4 hours kan teh manda exam kan tu poi pran ta. Tapi senyap ya pi chong ha skor na chong kena ini ya pi poi cuma. Pun asa nang sekolah orang dia irap happen. Dah yung semen kamu? Yung sem lah. Kibaik pa yung sem the encourage the sport bagi. Tu menurut saya pisnya api menurut kamu tu menurut kalian tu menurut bandar hak wa MGB ke sekolah jua ki maki bawa kong no. Tu sen mi ki kena urap her kampi important sen mi di bidang sekolah. Tegam kita MP message pising kena atau untuk duk mensen ada MP hewan wang sekolah. Ini kot ujo motivate hanya empon macam ujo. Sometimes mah dia empon begini correct. I'll say do your best and leave the rest to God. Con được snow nằm phá, rồi snow em ngồi yêu blai, rồi rap là em ăn kia, rồi nhiều lệ, nhiều kẹt trong kami, rồi rồi ngồi rồi rap mang coi chừng thông, rồi snow em ngồi rồi lấy cái báo, rồi rap ngang độ đang khăn và ngang chừng sning kamon trace trong kamon khăn nào em sân Ingat ikut rồi gì mereka skor mereka sistem ini bentar yang kena ikut rồi yang principal mereka sistem dah bentar skor
kena urok hi jadi kret omai hab lek stong ai dok sedang senam dan rok man sing tak sap open improve baik sah ila de yang kat dua jadi hab improve dia rangi ani rok target yo ye hai improve cai do yo ye kata thong yang nai mu tip sap ha ta amai kat ta em mo jing trang jing mu pendek ya nit o ya JEE ngau komen sibun ba kejeng bompoi perkat nomor kat kum malong ni kini ki marsendap nya kini ka thoi kini ka exam tu bong ba kidan hi ki paper ki ba umdala ban perform ha ten rain dala mene mestap mars ni I ka result pada te wan kelis kuni walawan kamsidin ro ti ni kum kimi ki pang das nu sorong hi ya ki khon ba jing tre stong ba jong ki boy ha put ke jing gidai bat kini ka result men sibun Nolor kata pada demi kuat hi ban pau ya kata ka semua dan ni kejing ai play kerbang nak liang jong ke skul ngadu principal ibala tre stom hi ai bro hi bentah ban kiu kini ke skul kam tam kini ka than Jaiñtia jong hi sini tilang maka jing don jong kini ke skul kalau long jing kerku hi ya ki bubun ki kena skul ki nom sing jong kini ka than te kumju sungguh ke ban ai play sibun ai kini ki nom hikai boleh yele hitam ke bala tre hitam nadu ko basdang hadu ko bukut nadu bang phai ni kun sini ni I bai kata jing tre hitam ke jongki ya hadu kani ka klip mat ke bentang I ba kalau long ke jingjok ke kraw ta kun jonga ta ka skul dengan ngai ba ke jingjok ke jongki so komen bani because you unexpect of your 20th question. Like this is the most biggest gift of my life. I really thank God because it is with His help that I am able to reach 20th position. Like I'm just an average student, and I think this is all because of God's blessings. I will not be able to do this alone. I thank my parents, teachers. They've always been by my side. They always guided me. They always encourage me from time to time. And even though if I fail, they never scold or anything. They just encourage me to do more, to work hard. And they never also force me to work that much hard until I break my brain. They always encourage me to work adequately, not too much, and to get more rest and everything. So I also want to encourage all the students below us or above us also to work hard so that they might get more than us. They might be more intelligent than what we are. They might get more percentage than what we get this year. For the preparation, I've prepared since from the beginning of the school. From the beginning of the classes, because I feel like it's not good to prepare near when the exam is very near. Because really stressed and all, and will not be able to prepare well. We'll feel sick and all. We'll have headache. We feel more stress. Preparing even from the beginning also we have stress, but it's not too much. The most important thing is we have to study from the beginning. That only will help. I don't think so. Studying before exam, the exam is by hand. It's too near, and it's not good to study heavily. We should study from the beginning. We should prepare notes and everything, like what the teachers always taught us in the classes. We should have more notes, not always to depend on the teachers. We should do our best. We should study, but also more rest, not always study all the time. And we have to eat properly, to exercise and all. Because mostly we find that only studying hard will not help. We should also study smartly. We should always take care of ourselves, not always dwell on books, always look at books and study, because it will not really help. Wow, konsep ik beliau saat principal
Dia ginong hikai nado na nursery nado sedang golai hado udah poi kelas 10. Jadi jing yarap yang ginong hikai yang principal te the poi hakani da yo poi ka top 20 te nado sedang imju amu ha tuition ni extra shaban naga school da MB jing chania how principal ni te ha ginong hikai warok te di jing yarap yang mulai te kon ni lek mut ambai da yelek stom katam wa guide ini yung katam wa TV dilang wa nakahi te poi ga hakani ga kardan te katewan em jing tmui mot o pelai ga ini apo non bati pelai sains ga de pesi wile yo mot school mia iko de last year makala kamalingot ne yo gi pelai MBBS dengan school tesi wile de em gi ka nip coaching center. I think it is the first in Jaiñtia to have a coaching center for NIP. The meeting down what the quite online ini bridge. Dapat di siap bani wa kro yu belai tregan rat wa em rakat ui kau news nem le kamjo wa le bahagi khna ga te kamu de yo bhi result ko ni gesni yang ga class 10 DM ki kindi phao so gut ki khna ki wele exam not liberty we kindi phao li ni ti kindi phao so pass ki tetap wala jik snyau komen wa kat kini pass ki we hapadi te pass kamu ong ki ukit wo bang tang ni snem ki khna skur yong i yu ga icing na jrong yong ki we kete icing ta ode de ki lengut ki khna skur yong i Kerisa, Suting, Mendelssohn, Langstang, Ogerlai ka Sari. Lengut di man gi kam ka icing yung new cake woman result yung in. Kerisa one go ha ka 11th position, Mendelssohn one go ha ka 14th position, Ogerlai ka Sari one go ha ka 20th position. Hei ni ui ne MK Arngut. Mendelssohn uga rilana ikasari. Ile ne bah uga risa ne gesngi. To gesngi ko kemen to di kai ke yung sem yung ka we go pen kemen mahai nga to. Kerisa ni to gesngi wa kaman go kam ka bridesmaid ne yung si kesenran yung go biah po shlong ne gesngi. Ne bah tem ye go MI ne gesngi. Hangat tele hublei gerisa manesniau gini ka broadcast yung gini news. Congratulations to you Risa for doing well. Te congratulate kamjo yo Mendelssohn wa kamjo le ya ka ilnaika. Ke result ko kam gini wan go man kapor. Henry wan go ni bah wa krech tom nung kong di kena skur. Di kena skur yung ide krech tom yung news nem. Kinong hikai de krech tom gi rang kat we kena skur we khamtam ngaju ong man gopor ju perken mo u yo so o bang hari pure buti ki bagi pa em rang kat ki we kena ngangai ele gi bagi pa man gi kam udin sedo ye ki du skur miu le magic to ke jingi kre lang gi nong hikai kena skur o gi bagi pa we ni sudem man le urap kemen wa kena kelas 10 yang i ke total number of distinctions we yok kita cispa san phau so to di distinction du na school yang i te phau so gut kena wele exam cispa san phau so to di distinction yoi we go pen kemen chu enga to ke distinction ha maths le phau le tli mgi distinction ha science le phau so to di distinction ha health education so phau brutally ke english brutally ke khasi khan nyau tli social science kadwitali, additional English lately, or computer science sotali. Manga total cispa sanpau sotali distinction. Pengatrai, I would really like to once again congratulate the whole of class of 2022. Young Not Liberty class 10. You have done very well and made the school proud, and I believe your family proud, and above all, you have made
our district proud. Wis nyau kemen, wahoni sunem to do not liberty. And ray dang MCO school. Ki wana po Jaiñtia, ki yo top 10 rung katoi. Na KGP la yo top 10. Na QC Springside la yo top 10. We ngaju bana man sunem na yo oklam ha press kami. Ju ong ke judge benru yang iu kuwa, ke Jaiñtia yang iu kuwa, manda ki result ko miat mi ki no rock school. We ngaju jingduai ki onga yu blai tere genrat to okulang ki school woro yu ku ni ga district yang i yu ku ni ga jela yang i. We ngaju pen kemen go ye ki nong ilam yang Jaiñtia hills ni kesni o yo ke result na po Jaiñtia miat ko. Te ka jo ko pod emle ke result yang ke class 12 sa arts ko mi ni kesni. Karena ipi ni ke 12 arts to class ko pelama. Na do was dang no liberty mja go feel. Te ke success yang ini kena i kau kredit ya worok kena kai di school. Na do tiny tot ado class 12. We the correct tom gi we dap adi jis nyau ben sekian ni sengi we gi product yang no liberty le bahagi. Ha do class 10. We ngai ya class 12 udah le bahagi. Em go one ke doubt wa ki ni kena le bahagi. Berapa ke science stream yang news nem le nga em yo ke list ni lembak lain ke science stream. Ke science stream yang ini news nem argut ki kena ke to upoi top 10 gi one table kotor duna du armax upoi top 10 list yang ke class 12 science wa ke daffodil langstang CPU o Mendelssohn duna ke du limax upoi ke top 10 list we kejeng le bahai kena untuk du art stream wa ke science stream. Aga science stream ki kena gwa appear man ki san phau sungut we nagni ki san phau sungut su phau wingut to your first division by science stream. But this is a good place to learn, a good place to study.